Mvunankulu welive umhlonishwa Cleopas Dlamini kuthitelo muhla lapha esibhedlela saseNazarene wahlaba lisoyi lekwakhanga lokusemthethweni umshini lotawukwati ukuthi uphehle gesi usebenzise lilanga. Kanti-ke lo msebenzi lona ubitwa nge-greening of the Raleigh Fitkin Memorial Hospital lohloseke ukuthi kwehliswe-ke lizinga lekusebenzisa gesi lothengwa enkampanini temagesi kuleli. Lo msebenzi lona ungabita imali lengangetigidzi letingemashumi 41 million emalangeni, kanti-ke wentiwe ngekuchazwa nguhulumende welive leTaliyane. Mvunankulu-ke uma savula ushido kwekuthi lokhu-ke kuhambisana ncamashi nemigomo wakamhlabuhlangene wekwenta siciniseko ukuthi onke emave emhlaba akwati kusebenzisa emandla kanye-ke nako lokungesi lokuhlobile nalokungeke kuze kunyukubete imvelo njengoba nesimo sekugucugucuka kwesimo selitulu siyeke sithikabeteke kakhulu uma ngabe kunetimvo letinyenti endzaweni yinye letinyukubeta yona imvelo ngetindlela letehlukahlukene. His Majesty's government remains committed to contributing to the transition towards a low carbon and climate resilient future. The Kingdom of Eswatini recognizes that climate change can severely impact on the achievement of the ultimate vision for the country. Roberto Russo lochamuka ehhovisini lahulumende wemaTaliyane evende eMaswati ushido ukuthi lo hulumende wakulela live welekelela emaveni amanyenti esifundzeni leSanders nelivekati le-Afrika yona isanda kodwa-ke live leMaswati ngilona lelikucala kutfola umsebenzi. To operate is a major milestone that is occurring. The Italian government commends His Majesty's government for the choice in making the hospital one of the pilot projects and benefit from the cooperation. Program Director, Your Excellency, I am told that the Republic of Italy is in cooperation with a number of developing countries in the SADC region. Indvuna yelitiko letemphilo imbunga lezinkosi nayo ishito ukuthi lokhu-ke sekutawukwati kubalekelela kusi noma ngabe uhambile gesi lothengwa enkampanini yasemagesini leto-ke tigulane letikhona ezibhedlela tikwati kusitakala ngesikhathi lesifanele. Divert funding from the normal and regular care to the new emergencies and pandemics. All health systems cannot guarantee to be strong enough to respond to these emergencies. Thus, prevention of the root cause of the emergencies is a priority. Indvuna yelitiko letekuvakasha netindzaba temvelo umhlonishwa Moses Vilakati lekungilona litiko lelahamba layofuna lolusito khona lena ngesheya eveni lase-Italy ushido kwekuthi lokhu-ke kuyatfokotisa njengobe imvelo itakwati ukuthi ivikeleke ngato letindlela tekwekuthi kusetjentiswe emandla elanga kuphehla gesi kulesibhedlela. The government prepared and submitted 6 concepts whose implementation would contribute to the mitigation and adaptation to the effects of climate change, mainly in the agricultural sector, the energy sector, as well as the water sector. As has already been alluded to by the Italian consular and the UNDP resident rep. Kanti-ke lochamuka ehhovisini le-United Nations Development Program Rose Sebatindira naye-ke ushido ukuthi bayingumhlabuhlangene bayatfokota kakhulu ukubona live leMaswati lisebenta ngetikhandla lihlahlandlela lekuvikela yona-ke imvelo njengobe lokhu kusemgomeni ncamashi wama-Sustainable Development Goals ngaphansi kwayo-ke i-United Nations. Kanti-ke umfundisi Bheki Kunene longusihlalo webhodi yemanazarene eveni leMaswati uvete kubonga ukuthi lo msebenzi lomkhulu nakangaka uqale esibhedlela semanazarene lekungilesinye setibhedlela letinkhulu telive. Etindzabeni temsakado wechannel yeMaswati kubika Khanyisile Mabuza ngina Gary Carlos Kamanzini.